Pozdrav svima! Danas predstavljamo leksikon lova i ribolova, odličnu knjigu za sve one koji vole lov i ribolov, kao i za one koji uživaju da provode vreme u prirodi. Ono što mi je privuklo pažnju kod ove knjige je da ovo nije licencirano izdanje, nego su ga radili, pripremali ljudi sa ovih prostora, što je veoma pozitivno. Urednik je bio Silvio Ružić, ali su bili još i 3 urednika za oblasti, jedna za lov, jedna za ribolov i jedna za kinologiju i balistiku. Knjiga ima tvrde korice presvučene platnom i uvezana je kanapom. Format knjige je približno A5 godina štampe 1964. Knjiga Leksikon lova i ribolova ima 490 stranica koje su organizovane kao i svaki leksikon po slovima. Sama knjiga je ilustrovana crtežima, solidnog kvaliteta koji pomažu da se bolje razume ono o čemu se piše. A uz to je deo stranice rađen kao slike u koloru ili samo jednoj boji i one su također od pomoći da se čitaoci bolje upoznaju sa pojmovima o kojima se piše. Opis sadržaja knjige Leksikon lova i ribolova bi bio standardan za sve leksikone i to je princip da su pojmovi složeni redosledom po prvom slovu i redom po abecedi. Neke stvari se pominju na više mesta jer se sagledavaju iz više različitih uglova, a to bi na primjer bile divlje svinje koje su predstavljene kao divljač, pa kao prikaz kako izgledaju i kako se ocenjuju trofeji od divlje svinje, pa onda psi koji se koriste pri lovu na divlje svinje i slično. Slično je sa drugim popularnim temama. Kao jedna od mana knjige bi se možda moglo uzeti da nema indeks pojmova na kraju, pa da je bar za one najpopularnije navedeno na kojima se sve stranicama spominju. Jedna od mana, ali nije prava mana, jeste to što je knjiga starijeg datuma, pa su neki izrazi prestali da se koriste, što se dosta odnosi na ribolovačku opremu. Ova knjiga ima 2 pozitivne stvari po mom mišljenju. Prva bi bila da su ih pisali stručnjaci sa ovih prostora, što garantuje da pojmovi koji se pominju u knjizi odgovaraju onome što se može zateći u prirodi kada se u njoj boravi radi lova i ribolova, a čak i ako se ode samo u šetnju. Druga pozitivna stvar je da su angažovani stručnjaci za razne oblasti, što opet ima za rezultat da su svi pojmovi dobro predstavljeni, što je također po mom mišljenju veliki plus za ovu knjigu. U osnovi, ova knjiga će biti zanimljiva samo pravim ljubiteljima prirode, bilo da se bave lovom ribolovom ili samo vole da borave u prirodi. Za sve ostale ova knjiga je zanimljiva uglavnom samo da se prelista. Ovim završavam ovaj prilog i predlažem da pogledate još nešto sa kanala Retke knjige.